Poštovane gledateljice i gledatelji, dobra večer. Večeras u trećoj povijesti vodimo vas u Afganistan. Godine 1838. prema toj zemlji krenulo je 20-ak tisućih vojnika. U pratnji imali su 30-ak tisuća slugu, isto toliki broj deva. Bilo je tu konja za polo, čopora, lovačkih pasa. Samo su 2 deve nosile cigare za britanske časnike. Isprava je pohod bio poput piknika. Britanske trupe lako su ušle u Kabul. Tamo su svrgnule jednog vladara, Dost Muhameda, postavile drugog, Šaha Šodžu. Ali onda su počeli problemi. Afganistanci su se pobunili. Britanske trupe gubile su bitku za bitkom. 2 britanska izaslanika su ubijena. Jednom je odrubljena glava, drugi je sasječen od gomile. Dio britanskih trupa povukao se u Indiju, ali to nije smirilo situaciju. Na kraju Britanci su se odlučili potpuno povući iz Kabula. Početkom siječnja 1842. preostalih 4,5 tisuće britanskih vojnika i 12 tisuća slugu krenuli su u povlačenje prema Indiji. 13. siječnja 1842. do britanske utvrde u Džalalabadu došao je jedan jedini čovjek, vojni liječnik, dr. William Brydon. On je bio teško ranjen, 2 su ga puta ranili afganistanski vojnici. Jahao je nekog izmučenog konja. Prizor tog jedinog preživjelog Britanca iz tog povlačenja duboko se usjekao u pamćenje viktorijanske Britanije. Ali 4 desetljeća nakon tog pohoda Britanija je odlučila ponovno intervenirati u toj zemlji. Rezultat vrlo skupa pirova pobjeda. Zapovjednik tog pohoda, general Frederick Roberts, rekao je: "Mislim da Afganistan trebamo ostaviti na miru." Stoljeće nakon tih riječi jedna druga europska sila odlučila je intervenirati u Afganistanu. Zašto? Pogledajte večeras u trećoj povijesti. Afganistan je teško izborenu neovisnost dočekao nakon Prvog svjetskog rata 1919. godine, kada je sporazumom u Ravalpindiju završen treći anglo-afganistanski rat. Nakon desetljeća plemenskih međuetničkih sukoba te velike igre između carske Rusije i Velike Britanije, novi je kralj Amanullah Khan prekinuo tradicionalnu izolaciju i okrenuo se modernizaciji. Njegovo svrgavanje i kratkotrajan građanski rat 1929. godine nagovijestili su probleme koji će pratiti Afganistan cijelo 20. stoljeće. S jedne strane, liberalnija politika, centralizacija i modernizacija nailaze na oštar otpor plemenskih i vjerskih elita. S druge strane, sukobi između najbrojnijih Paštuna, Tadžika, Hazara i ostalih etničkih skupina pokazali su da će afganistanski etnički amalgam biti stalan izvor nestabilnosti u zemlji i regiji. Od 1929. do 1933. zemljom upravlja kralj Nadir, kojega nakon atentata nasljeđuje sin Zahir, koji vlada Afganistanom 40 godina. To je razdoblje mira i postupnih reformi koje dobivaju veći zamah dolaskom Muhameda Dauda na mjesto premijera 1953. U zemlju dolazi niz stranih stručnjaka, uspješno su završeni mnogi veliki projekti, a politika nesvrstanosti omogućava ekonomsku pomoć obaju hladnoratovskih rivala. Međutim, favoriziranje Paštuna u administraciji, sveprisutni nepotizam, a osobito agresivnija politika prema Pakistanu navešće kralja Zahira da ukloni Dauda s mjesta premijera 1963. godine. Iduće godine Zahir donosi novi ustav koji uvodi parlamentarizam, veće građanske slobode i opće pravo glasa. Ipak, Daud će 1973. iskoristiti izbivanje kralja iz zemlje te preuzeti vlast, a Afganistan tada prvi put u povijesti postaje republika. Daudova vladavina bila je od početka obilježena nestabilnom političkom klimom. Zemlju su početkom 1970-ih pogodile katastrofalne suše, a Daud sve agresivnije istupa i kad je riječ o Paštunistanu, koji je još potkraj 19. stoljeća Durandovom linijom podijeljen između Britanske Indije i Afganistana. Odnosi s Pakistanom znatno su se pogoršali, dok s druge strane pakistanski premijer Zulfikar Ali Bhutto pruža utočište i logistiku mnogim islamskim fundamentalistima iz Afganistana. Također, pod pritiskom Moskve, 2 najveće komunističke frakcije, Parčam i Kalk, početkom 1977. potpisale su sporazum o jedinstvu.
Afganistanski komunisti u početku su podupirali Daudov režim, no naznake njegova distanciranja od Sovjetskog saveza, sporo rješavanje socijalno-političkih problema, te Daudov nagli zaokret prema smirivanju napetosti s Pakistanom izazivaju sve veće nezadovoljstvo. Na posljedku će ubojstvo komunističkog ideologa Mir Akbara Kajbara poslužiti komunistima kao povod za državni udar u travnju 1978. Od Saurske revolucije do danas, Afganistan će postati jedna od najnestabilnijih država na svijetu, u kojoj se ponovno sudaraju interesi velikih sila, a etnički i ideološki sukobi ne prestaju. Moji večerašnji sugovornici u trećoj povijesti su profesor dr. Tvrtko Jakovina, odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dobro večer. Večer. Gospodin Bogoljub Lacmanović, novinar, diplomat, dugogodišnji dopisnik kuće Vjesnik iz Moskve. Dobro večer. Dobro večer. Profesor Jakovina, prvi put Afganistan dolazi, ajmo tako reći, u pažnju evropskih sila, ono doba velike igre. Dakle, cijela stvar je u tome da Napoleon želi od Rusije da ona ugrozi Britansku Indiju preko Afganistana. Britanija želi da Afganistan bude neka vrsta tampon zone prema Rusiji. Ta velika igra ili igra sjena nastavlja se do 20. stoljeća. Onda dolazi jedan predah, Afganistan čini se nikoga ne zanima, onda dolazi razdoblje hladnog rata. Koliko je Afganistan bio važan u to doba hladnog rata, barem onih prvih nekoliko desetljeća? Pa za svoje susjede je bio jako važan, prije svega zbog toga što je upravo u to vrijeme velike igre i povlačenja granica koje su bile zapravo evropski proizvod, podijeljeno paštunsko područje, a paštuni su bili dominantni u Afganistanu, međutim ima ih barem jednako tako veliki broj u onome što je postao kasniji Pakistan. Tako da je za njih bio vrlo važan. S druge strane bio je važan za ruski prostor još od vremena 19. stoljeća i za Sovjetski savez, međutim manje no u prvim godinama poslije Oktobarske revolucije. Tu je ušao u drugi plan, ali Rusija, odnosno Sovjetski savez, nikada nisu izgubili interes za susjednu zemlju, zbog više razloga, između ostaloga zbog straha da bi Pakistan, koji je po svom formiranju bio proamerički ili prozapadni, i Iran, koji je u vremenu dok je šah bio na vlasti, dakle do 79. godine, mogli vršiti pritisak i na taj način ugroziti i s te strane Sovjetski savez. Što se tiče samih Afganistanaca, oni nisu smatrali da bi se trebali nužno okrenuti prema Sovjetima, ali nužno ne ni samo Amerikancima, koji su na njihove traženje, investiranje i tako dalje ostali razmjerno hladni. Sovjeti su bili ti koji su investirali više, gradili ceste, gradili su i velike i važne tunele, strateške, najduži tunel kroz Hindukuš, čije ime samo tog planinskoga masiva, ubojica Hindusa, sugerira doista o kakvoj je zemlji riječ. Zanimljivo je da je puno godina kasnije se tumačilo da su Sovjeti namjerno gradili vrlo čvrste prometnice, tunele i tako dalje, jer su već zamišljali kako će jednoga dana izvršiti invaziju Afganistana. To je bilo netočno. Trajala je igra oko Afganistana, međutim nije imao onu ulogu kakvu je dobio 70. godina 20. stoljeća. Gospodine Lacmanoviću, koji gensek prvi put smatra Afganistan bitnim? Za Staljina se obično kaže sve izvan Europe i možda Srednjeg istoka zbog nafte nije ga zanimalo. Meni se čini da je Hruščov prvi. On odlazi na ono dvomjesečno putovanje po Indiji i dolazi u Afganistan. To je ona zanimljiva anegdota njega kako u Indiji jaše na slonu, pa onda Molotov zlobno rekao slon jaše na slonu. Je li Hruščov bio prvi koji je shvatio da je svijet puno širi od Europe, pa onda da i postoji Afganistan? Točno je to i u stvari sa Hruščovom počinje i ekspanzija, veća ekspanzija i ideologije sovjetske bolševičke u Aziji i u Africi. To je jedno. Međutim, pravi interes prema Afganistanu se pojavio tek u vrijeme Brežnjeva, odnosno nakon što je izvršen državni udar u Afganistanu 1973. godine, kada je Serdar Daud, ili princ Daud, kako bi mi rekli, srušio svog rođaka Zahir Šaha, koji je bio kralj Afganistana i koji se u to vrijeme nalazio u Italiji. Tada počinje nova etapa, nova, u stvari i dramatična etapa u Afganistanu. 1893.
Britanski diplomat i administrator Mortimer Durand i afganistanski kralj Amir Abdurrahman dogovaraju 2640 km dugu granicu između Britanske Indije i Afganistana. Granica dijeli afganistanske paštune na dva dijela. Takozvana Durandova linija danas je granica između Afganistana i Pakistana. 1895. Afganistan i carska Rusija dogovaraju granicu. Ta je crta danas granica između Afganistana i srednjoazijskih država nastalih nakon raspada Sovjetskog saveza. 1901. Abdurrahman umire prirodnom smrću. Na prijestolju ga nasljeđuje sin Habibollah. Otac mu ostavlja rudimentarnu državu s određenim granicama i upravljačkom elitom te administrativnim aparatom u nastajanju. 1905. potpisan novi sporazum između Afganistana i Britanskog carstva. Habibollahu se priznaje status suverenog vladara Afganistana i njemu podređenih dijelova. Ta je sintagma pokazivala da afganistanski vladar ne priznaje Durandovu crtu kao konačnu granicu. 1919. Habibollah je ubijen u lovu. Dao je izgraditi prvu modernu cestu u Afganistanu i prvu hidrocentralu koja je proizvodila struju za palaču i vladine zgrade. Na prijestolju ga nasljeđuje sin Amenollah. Svibanj 1919. počinje treći anglo-afganistanski rat. 3 kolone afganistanske vojske kreću prema Britanskoj Indiji. Njima se pridružuju paštuni s obiju strana Durandove crte, te dezerteri iz paravojnih snaga Britanske Indije, poput pograničnih izviđača. Britanska vojska odgovara bombardiranjem Kabula i Džalalabada iz zraka. Rat završava u kolovozu mirovnim sporazumom u Ravalpindiju. Stvari ostaju kao i prije rata. Afganistan dobiva malo veću slobodu u vanjskim poslovima. Nakon tog rata Afganistan uspostavlja prve kontakte sa Sovjetskom Rusijom. 1923. Afganistan donosi ustav. Vladar dobiva titulu padišaha, kralja. Ustav je napisan po uzoru na modernizacijske reforme Mustafe Kemala Atatürka. Amenollah pokreće administrativne, ekonomske, društvene i obrazovne reforme. 1924. počinje pobuna paštuna u okolici Kosta. Predvodi je fanatični klerik Mullah Ilang. Povod za pobunu su Amenollahove reforme, ugušene sljedeće godine. 1927. Amenollah kreće na turneju po evropskim glavnim gradovima. Europa na njega ostavlja snažan dojam. U Ankari Mustafa Kemal savjetuje mu da ne počinje duboke reforme bez velike i dobro uvježbane vojske. Afganistanom kruže fotografije kraljice Soraje, koja na primanjima nosi večernju haljinu i nema pokriveno lice. Fotografije izazivaju revolt među klericima. Kralj se okrenuo protiv Allaha i Islama, širi se Afganistanom. Studeni 1928. Na sjeveru Afganistana Tadžik, bandit Baka Sakao, sin vodonosca, okuplja vojsku i kreće na Kabul. 1929. Amenollah bježi iz Afganistana. Pobunjenike i bandite razbija vojska koju okuplja Nadir Khan, junak trećeg anglo-afganistanskog rata. Vođe pobune su obješeni. Nadira Khana njegova vojska proglašava kraljem. On guši nekoliko pobuna, stvara stajaću vojsku od 40.000 vojnika. 1933. Mladi kadet ubija Nadira Khana, najvjerojatnije radi krvne osvete. Na prijestolje dolazi Zahir Šah, kojemu je tada 19 godina. Profesor Jakovina, da se vratimo na tu afganistansku političku scenu. Ima ona priča da je Abdurrahman početkom 20. stoljeća bio jedan od rijetkih afganistanskih vladara koji je umro prirodnom smrću, naslijedio ga je njegov sin na miran način. Dakle, iz toga se vidi da je afganistanska politička scena znala biti nasilna. Međutim, 50. i 60. godina Afganistan je ipak bio jedna od onih zemalja takozvanog trećeg svijeta koji se razvijao. Postoje tu sada gotovo nevjerojatne fotografije sveučilišta, brana, jednog društva koje raste. Ali je činjenica da je ispod tog razdoblja razvoja bilo jedno, ajmo tako reći, niz struja koji su išle prema sukobu. Što se događalo 50-ih, 60-ih i što je dovelo do tog puča 73. Zahir Šah, koji je bio dugogodišnji vladar Afganistana, vladao je pomalo nezainteresiran. On je bio
uglavnom po strani, više se bavio sokolarstvom i tijekom toga boravka, kad je operirao mrenu u Italiji, izvršen je prevrat. I ako hoćete, on je jedan od tih vladara koji je također umro, doduše u izgnanstvu, u drugim okolnostima, nakon velikih promjena u Afganistanu, mirno. Naslijedio ga je njegov bratić, Daud, koji je već 10 godina ranije bio premijer, pa je 10 godina bio u političkoj divljini i onda dolazi na vlast u Afganistanu 73. godine u jednom polubeskrvnom ili beskrvnom puču, ali u trenutku kada on odustaje od paštunstva, kada ne igra više na tu nacionalističku kartu i počinje se okretati više islamu. I Afganistan, koji nije imao do tog trenutka tako razvijene veze sa nekim islamskim zemljama ili centrima, sada počinje se okretati, uključujući i Pakistan, uključujući Saudijsku Arabiju. Vrijeme nakon 67. godine i poraza Egipta u ratu sa Izraelom je donijelo zapravo kraj jednog tumačenja ili jednog viđenja islamskog svijeta kakvog je predstavljao predsjednik Nasser u Egiptu. Islamski svijet se počinje radikalizirati i Afganistan ulazi zapravo u tu struju. Međutim, još bih samo jednu stvar rekao. Afganistan je bio važan svojim susjedima, naravno, i bio je važan jer je bio jedina nesvrstana zemlja u toj sponi ili kopči između arapskog svijeta i Indije, koja je bila uz Jugoslaviju ključna zemlja nesvrstanog pokreta. Pakistan i Iran do 79. godine nisu u pokretu nesvrstanih. I zbog toga imate jednu zanimljivu situaciju. Daud dolazi 78. godine u drugoj polovici drugoga mjeseca u Kupare kod Dubrovnika, obilazi Dubrovnik sa Jakovom Sirotkovićem koji je bio predsjednik hrvatske vlade, susreće se s Titom u Igalu i tako dalje, jer je važan za nesvrstani svijet, jer se tamo treba održati velika konferencija i te veze postoje i zbog toga su bile bitne, a onda se u travnju 78. godine sve preokrenulo na glavu i planinska nerazvijena zemlja postaje zemlja o kojoj svijet manje više govori bez prestanka već 40 godina. Bio sam u misiji sa Hrvatskom vojskom, bio sam u vojnoj policiji, bio sam zapovjednik nacionalnog voda vojne policije i multinacionalnog voda vojne policije unutar Kabulske multinacionalne brigade. To je bilo 2005. godine, a misija je bila ISAF 7. A sam Afganistan je zemlja čistih suprotnosti. Svojom veličinom ona je velika 647 kvadratnih kilometara, 12,5 puta je veća od Hrvatske, duboko u Aziji zatvorena zemlja, bez pristupa prema moru. Vrlo teško se u Afganistan dolazi i još teže se iz njega izlazi. Ona je planinom Hindukušem podijeljena na dva dijela koja rastavlja stanovništvo. Oko 32 milijuna stanovnika ima, s tim da je prosječna životna dob i muškaraca i žena 44 godine starosti, bez primarne, sekundarne, tercijalne zdravstvene zaštite. Tamo kad vidite ljude sa starim sjedim bradama, mislite da su starci, nisu. Njih je način života učinio takvim Što reći? 4 najveće etničke skupine, Paštuni kao najveći, oko 42%, potom Tadžici 27%, Hazari i Uzbeci oko 9%. Od toga, od svih stanovnika u Afganistanu, 99% njih su muslimani, a od tih 99%, znači muslimana, najveći su jasno muslimani suniti, to su u grupacijama Paštuna, Tadžika i Uzbeka, Hazari, oni su šiiti i onda tokom cijele njihove povijesti oni međusobno ratuju, međusobno imaju nekakve suprotstavljenosti koje u doba vanjskih kriza, kada im prijeti neko izvana, onda ih i ujedinjuje taj vanjski neprijatelj. Ujedinjuju se, bore se protiv njega, kad nestane ta vanjska opasnost, onda se opet vraćaju svom tradicionalnom načinu života. Dva su glavna jezika, pašto i dari. 1940. Afganistan potvrđuje svoju neutralnost u Drugom svjetskom ratu. 1945. Za premijera izabran Šah Mahmud. Jedna od prvih njegovih odluka je oslobađanje svih političkih zatvorenika. 1949. Održani parlamentarni izbori. Oko 40% zastupnika u parlamentu čine obrazovani i reformama skloni Afganistanci. Traži se nestanak konzervativnih običaja, davanje svih prava ženama, odgovornost vlade pred parlamentom, iskorjenjivanje korupcije i stvaranje političkih stranaka. 1953. Za premijera izabran general Muhamed Daud, kraljev rođak.
1954. Daud traži od Sjedinjenih Američkih Država vojnu i ekonomsku pomoć. Dobiva negativan odgovor. Daud se onda okreće Sovjetskom savezu koji daje Afganistanu pomoć. Grade se ceste, naftovodi, tvornica, asfalta i cementa. 1955. Afganistan posjećuje prvi sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i premijer te zemlje Nikita Hruščov. On otvara bolnicu sa 100 kreveta u Kabulu te daruje 15 putničkih autobusa. 1959. Afganistan posjećuje američki predsjednik Dwight Eisenhower. Sjedinjene Američke Države počinju ekonomski pomagati Afganistanu. Sad dolazimo do tog puča. Spomenuli smo stranku, ali ona ima dvije frakcije, Parčam i Kalk. I naravno te dvije frakcije često puta su u toliko lošim odnosima da se neki put i ubijaju ljudi. Kako zapravo se te dvije frakcije ujedinjuju i kako dolazi do te travanjske revolucije, kao što se govori? To su gotovo da bile dvije partije. One su se nazvale jedna stijeg, a druga mase. Kalk znači mase, Parčam je stijeg. Parčam je bila nešto malo liberalnija ili mekša. Kalk je bila tvrđa. Po časopisima ili biltenima koji su 60. godina tijekom jedne liberalne faze u razvoju Afganistana bile kratko vrijeme dopuštene, pa su onda po ta dva glasila se nazvali. Jednoj je na čelu Taraki, koji je zapravo bio šef Demokratske partije Afganistana, i njegov bliski suradnik Hafizullah Amin. A s druge strane imate Babraka Karmala, koji je, i neke druge njegove suradnike, koji je drugačiji i po svom odgoju i po porijeklu. Taraki je pripadao najnižim slojevima, također je bio paštun kao i Karmal, međutim Karmalov je otac general, guverner jedne od provincija. On ulazi u parlament dok je 60. godina funkcionirao i između njih postoje različite napetosti. Međutim, 70. godina, kada se afganska politika počinje mijenjati, kada Daud čini korake koji su, s obzirom na njegovo mržnju prema Pakistanu, bile nezamislive, da ulazi u kooperaciju sa Pakistancima, da se razmišlja čak da Pakistan ustupi jednu luku na Indijskom oceanu Afganistanu, Sovjetski savez tada gura zapravo te dvije frakcije ili dvije partije, ako hoćete, da se objedine zbog toga što je došlo do progona ljevičara u Afganistanu od strane princa Dauda. I to je bio trenutak kad su se oni, dakle, zbog zajedničkih interesa ili potrebe ili opasnosti ujedinili. Daudov brat, koji je bio na čelu tajne službe, je vidio da je igra, kao što je rekao jednom afganskom diplomatu, zapravo izgubljena. Mi smo igrali igru na rascijep između tih frakcija, međutim u tome smo izgubili i ne mislimo da će Afganistan postati ikada ljevičarska zemlja, da će muslimani u Afganistanu to prihvatiti, međutim pitanje je koliko će krvi morati prije toga proteći. U travnju, kada je došlo, ili Saur, kako se zove mjesec, pa se potom zove revolucija, kada je do revolucije izbilo, sovjetske novine prvo vrijeme, prvih nekoliko dana ne javljaju o revoluciji, oni javljaju o državnom udaru. Daud je likvidiran sa članovima svoje obitelji u predsjedničkoj palači i na vlast dolazi ta ujedinjena, privremeno, frakcija u kojoj Taraki postaje predsjednik, a Karmal postaje njegov zamjenik. Gospodin Lacmanoviću, dakle, travanjska revolucija, nju su njezini, ajmo tako reći, autori predstavili kao golemi korak u povijesti Afganistana. Taraki govori o velikim promjenama, daje se prava ženama, zemljišna reforma, ali opet s druge strane general Dimitrij Volkogonov, koji je bio u političkoj upravi sovjetske armije, kada posjećuje Afganistan, kaže manje više to nije nikakva revolucija, to je državni udar i to jedna eskadrila, jedan tenkovski bataljun, nekoliko stotina ljudi, manje više to je to. Kad zapravo ta jedna revolucija, koja možda to i nije bila, postaje problem za sovjetski politbiro kao srž države i partije? Kolega Jakovina je već spomenuo razliku u karakterima i odgoju između Babraka Karmala, koji je iz generalske obitelji, koji je obrazovan visoko, mislim, i mekan po karakteru. S druge strane, Taraki i Amin su iz nižih slojeva, teško se bilo probijati do vrha i koji su grublji po svom karakteru.
Ovo govorim zbog toga što dolaskom Tarakija na vlast počinje i žestoko mijenjanje režima, odnosno veliki borba protiv islama. U stvari, tu sprečavanje, onda pitanje kolektivizacije, poljoprivrede, odnosno imitiranje nešto što se sve dogodilo u Sovjetskom savezu i to se radilo na silu i Moskva je to odmah primijetila. Odmah je uočila da to ne ide, da se tamo to stvari prebrzo rade. Da se ne može preko noći, su imali vlastita iskustva, iz srednjeg vijeka skočiti u modernizam, u moderne neke odnose. To je bio i razlog što kad se došlo do suprotstavljanja opozicije Tarakiju i to, Moskva je vrlo oprezno i teško dolazila do odluke da li da pošalje vojsku, da li da šalje vojnu pomoć, jer Taraki čim je došao, on je već tražio vojnu pomoć, ne samo u oružju, nego i da dođu sovjetski crvenoarmejci tamo i da čuvaju njegov režim. Moskva je to odbijala. Odbijala je i mogu da kažem zadnji put je to bilo vrlo kategorično i to je bilo prije 78. kad je već Amin postavljen za premijera. Politbiro donosi odluku kategorički da neće da šalje svoju vojsku u Afganistan. 1963. General Muhamed Daoud prisiljen je na ostavku. Među pogreškama koje su do toga dovele spominje se dovođenje zemlje na rub rata s Pakistanom 1961. godine. Premijerom postaje dr. Muhamed Yusuf. 1964. donesen je novi afganistanski ustav. Smatra se najboljim u islamskom svijetu. Propisuje jednakost pred zakonom za sve. Riječ je o nacrtu modernizacije Afganistana koji je zamislila skupina reformista. 1965. Tajno je osnovana Afganistanska komunistička partija. Održavaju se prvi opći nacionalni izbori. Babrak Karmal izabran je u parlament, pokreće i prve ljevičarske nerede. Osniva se Džamijati Islami, islamsko društvo, jezgra islamističkog pokreta. 1969. Održani drugi nacionalni izbori. Afganistan dobiva sve više pomoći i od Sjedinjenih Američkih Država i od Sovjetskog saveza. 1973. Državnim udarom na vlast dolazi general Muhamed Daoud. Kraj demokratskog eksperimenta u Afganistanu. Paštuni su do tada vladali nekih zadnjih 300 godina Afganistanom i sada su suprotne frakcije. Znači, Tadžici, Uzbeci, djelomično Hazari zauzeli glavni grad i to jasno njima ima taj paštunski nacionalizam i onda došao do izražaja, jer oni jednostavno osjećaju potrebu kao dominantan narod da vladaju cijelim tim prostorima i svim ostalim narodima u samom Afganistanu. Dodatno je važno spomenuti na odnos Pakistana i Afganistana u pogledu Paštuna samih, jer Paštuni su najbrojnija etnička frakcija u Afganistanu, a druga po brojnosti su u Pakistanu. Tako da je ta jedna velika masa ljudi koja se procjenjuje do 50 milijuna ljudi, možemo reći da ima jedno kolektivno biće, ima jedan kolektivni kodeks Paštunvali koji je njima iznad islama, pa kada drugi muslimani dolaze u sam Afganistan, to je onda njima nepojmljivo da može biti nešto iznad islama. I to je narod koji jednostavno gleda na to da tu granicu između Afganistana i Pakistana vide kao prepreku, znači neku razdjelnicu koja dijeli njihov etnički korpus na dva dijela i oni nikad nisu prihvatili tu granicu. I Afganistan je bio jedina zemlja u svijetu koja je glasovala protiv prijema Pakistana u Ujedinjene nacije kad se Pakistan osnivao 1947. kad su Britanci napustili taj prostor i do dan danas Afganistan ne priznaje tu granicu i to je taj dio gdje imamo i danas prijepor što je uzrok imamo u prošlosti. Dakle, to je vrijeme hladnog rata. Kraj 70. godina je doba na koje se gledalo kao da Sovjetski savez pobjeđuje. Dakle, taj vrlo sramni poraz u Vijetnamu. Kriza američkog političkog sustava, Richard Nixon daje ostavku. Stagflacija, dakle ne samo stagnacija, nego i inflacija koja zapravo kao da uništavaju američku ekonomiju. I sad odjedanput u jednom vrlo važnom području svijeta, Afganistan je oduvijek bio put kojim su se kretale vojske s istoka na zapad, je travanjska revolucija. Dolaze Taraki, njegovi drugovi. Kako su Sjedinjene Američke Države reagirale na to? Ili je tu isto postojao element kasnog reagiranja u smislu, travanjska revolucija, ali
Koga to zanima u svijetu u kojem mi sad živimo? Nije baš bilo tako, zbog toga što su početkom 79. godine na 78. godinu i na travanjsku revoluciju Amerikanci ne reagiraju onako kao što će reagirati na događaje koji će slijediti. Ali početkom 79. godine Iran, koji je bio glavni američki saveznik, koji je bio apsolutni hegemon u tome području, prestaje biti američki saveznik. On ne postaje prosovjetska sila, naravno, jer je došlo do pobjede političkog islama, što ne odgovara zapravo nikome, ali je prestao biti američki igrač. S druge strane, Sovjeti koji su svoju granicu sa Afganistanom imali utvrđenu poput hladnoratovske granice. 70 km od granice nije bilo dozvoljeno naseljavanje. To je bila brisana zemlja. Sada mogu ući na 600 km od Indijskog oceana. I da stvar bude gora, Amin, kao što je kolega Lacmanović rekao, Amin koji je studirao u Sjedinjenim državama, koji je magistrirao na Kolumbiji, daje izjave kao najprije ministar vanjskih poslova, uključujući jugoslavenskom ministru vanjskih poslova Vrhovcu, kaže pa zašto ne i Baludžistan i osloboditi one koji su bili, a to je pokrajina između Irana i Pakistana, i doći možda do Indijskog oceana. Pogledajte koliki je Afganistan. Sovjetski vojnici su sada imali utjecaj. Sovjetske tajne službe su se penetrirale među afganske izbjeglice koje su ulazile na Pakistan i ulazile u to područje, što je u strateškom smislu bila velika promjena. Počelo se govoriti o onom luku krize koji ide od istočne Afrike pa preko Srednjeg istoka sve do Afganistana. Jer je 74. godine do jučerašnji američki saveznik Etiopija postala komunistička. Komunistička je, odnosno neamerički je sada postao Iran. U Afganistanu je došlo do promjene. Indija, koja je imala velike probleme sa Pakistanom i sa Kinom, je zapravo vodila prosovjetsku politiku jedno vrijeme. I ako hoćete, a problemi su nastali u zemlji, u Afganistanu odmah, već u ožujku 79. godine, dolazi do sovjetske intervencije. Uopće zašto? Kako su Sovjeti prvi puta intervenirali? U Heratu, koji je bio šiitski grad, na granici ili prema granici sa Iranom, možda najljepši afganski grad, došlo je do pobune jednog dojučerašnjeg kraljevskog oficira koji je masakrirao sve sovjetske savjetnike koji su se tamo nalazile, članove njihovih obitelji, tako da su ih rasporili i punili su ih sa slamom. Te vijesti su u Politbirovu i kod Brežnjeva izazvale apsolutno ogorčenje. I on smatra da treba reagirati, tu su reagirali oružjem, međutim treba promijeniti kurs politike kakav se vodi u Kabulu. I treba smijeniti one koji su toliko radikalni da zapravo sve vode u propast, jer tad će postati problem za Sovjetski savez. Ako padne ovaj režim, njega neće zamijeniti više princ Daud, koji će biti otvoren prema suradnji sa Sovjetskim savezom. Njega će zamijeniti oni koji su već otišli iz zemlje. Burhanudin Rabani, Hekmatjar, koji su bili vođe najrigidnijih islamističkih stranaka, i to će postati onda problem za Sovjetski savez. I tada se događa ono što Moskva nije očekivala. U stvari, tada Amin ruši, vojno pučom ruši Tarakija. Znači, oni traže još, kako bi rekao, fleksibilniju politiku, a dolazi agresivni Amin, koji je čak likvidirao svog, da tako kažem, političkog mentora, Tarakija. Njegovu suprugu. Suprugu, mislim, to je bilo jedan krvavi obračun, čini mi se 16. rujna, je li tako? Tako je. Zanimljivo je, to je nakon konferencije nesvrstanih u Havani, jer oni putuju, afganistanska delegacija putuje u Havanu preko Moskve i kad se vraća, Brežnjev ga prima, Tarakija, i govori mu što treba učiniti. Ovaj propušta to napraviti i Amin, njegova desna ruka, ga guši jastukom, odnosno učini to da je Taraki tobože od bolesti preminuo, i dobivate najradikalnijeg koji smatra da sad kad je jedanput u poziciji vlasti, Sovjetski savez zapravo nema što učiniti nego play along, nastaviti s tom igrom. Na čelu vlade u Kabulu nalazio se vođa komunističke frakcije Halk Masa na hrvatskom, Hafizullah Amin, general koji je školovan, koji stotine drugih viših časnika afganistanske vojske u Moskvi i u KGB-u i u Specnazu, i koji se je
koji je prije toga likvidirao omiljenog ljubimca moskovskog, predsjednika Tarakija. On je bio premijer, on je uzeo svu vlast. Praktički to je bila jedna prokomunistička vojna hunta. Amin je bio vrlo oprezan, međutim KGB je imao je dvostruku igru. Ili ćemo ga likvidirati na tajni način u smislu trovanja ili ubacivanjem nekog bacila, bakterije u njegovu hranu, ili će doći ljudi koji su zato obučeni izvana, naši prije svega, i uništiti ga. Tek kad je ubijen Taraki, tada prvi put donosi Brežnjev na sjednici Politbiroa, 20. je to bilo rujna, razmišljanje da se nešto treba poduzeti jer se tamo situacija opasno destabilizira, što se nadovezuje šef KGB-a Andropov koji kaže da možemo mi izgubiti potpuno utjecaj, ispasti iz igre i u tom vakuumu mogu da uđu Amerikanci. I sada počinje ozbiljno razmišljanje šta raditi sa Afganistanom. Znači, nalazimo se, to je 2 mjeseca prije, znači 2,5 mjeseca prije vojne intervencije koja će uslijediti krajem prosinca 1979. Najuže vodstvo su naravno pored Brežnjeva Andropova, tu je Ustinov, ministar obrane. Ali da, ja mogu reći da danas mi znamo sve o početku vojne intervencije, znači znamo ko je donio odluku na inicijativu Andropova, koja je bila osobnim pismom Brežnjevu 8.12. 12.12. Uži sastav Politbiroa, a to su Andropov, Ustinov i Gromyko, zajedno sa Brežnjevom donose odluku da treba poslati vojsku i vojno rješavati situaciju u Afganistanu. Danas mi znamo do detalje kako je izvršena ta vojna intervencija, odnosno početak, rušenje Amina. Međutim, ja mislim da unatoč svim tajnama koje su otkrivene, danas ne možemo s točnošću tvrditi koji je bio glavni motiv, odnosno glavni razlog, šta je prelilo, da tako kažem, čašu, da se Sovjetski savez, odnosno sovjetsko rukovodstvo odlučuje na jedan rizičan rat, na jednu rizičnu vojnu intervenciju, jer su oni znali da tamo će rat biti težak i neizvjestan. Da li je to da Amerikanci koji su tada bili u problemu sa Iranom, taoci znamo u Teheranu, da li oni pripremaju neku invaziju, pa sad se tu sprema neka stvaranje, čak je lansirano i neka nova Osmanska imperija. S druge strane, opet je bilo puštano da Rusi hoće to zbog toga da dođu na topla mora, o čemu je već kolega Jakovina govorio. To samo govori u situaciji da su često te tajne službe, državne sigurnosti, špijunaža nekontrolirana i oni mogu da lansiraju različite vijesti koje niko ne mora dokazati. Odluka da se počne i treba slati neku vojsku u Afganistan donijeta je negdje već posle ovoga, tamo tih pobuna koje su bile u proljeće 79. i ono prema podacima što znamo da je general Ivašatin, odnosno šef vojno-obavještajne službe, to je inače general armije, pozvao jednog pukovnika, Viktora Kolesnika, i dao mu zadatak da treba formirati u vrlo brzom roku muslimanski odred. Tako je dobio naziv muslimanski odred. Zašto? Da treba u Afganistan poslati jedno 500-njak vojnika, ali da ti vojnici moraju biti islamske vjeroispovijesti, pošto oni su znali specifičnost Afganistana. I zbog toga su među muslimanima birali vojnike iz Uzbekistana, iz Tadžikistana koji žive inače u Afganistanu i iz Turkmenije. Formirano praktički su sve našli, izuzev što nisu našli, koliko se sjećam, nisu našli, kako bi mi to rekli, protuavionske topnike. I to su imali 2-3 onda Rusaca, ali su birali da su crnomanjanci koji su morali šutjeti da se ne primijeti da nisu Afganistanice, jer su oni znali taj ponos afganistanskog naroda, potpuno razjedinjenog, kako se oni udružuju onog časa kada im dođe stranac. Oni su to
planirali duže, najmanje godinu dana, ali odlučili su se za intervenciju. Odluka je padala u srpnju i kolovozu 1979. kad su već raspoređene, koncentrirane sve snage, 100.000 vojnika izvan afganistanskih granica i ključna snaga koja je jurišala na predsjedničku palaču. To su bili sovjetski specijalci iz poznate postrojbe, svjetski poznate postrojbe Specnaz, zatim padobranci iz padobranskih elitnih postrojbi, zatim KGB-ovci i još nešto pomoćnih snaga. To je bilo spremno 5300 ljudi u velikoj ruskoj sovjetskoj bazi koja danas služi Amerikancima, Bagram, vrlo blizu Kabula. Tako da oni nisu trošili vrijeme da prelaze granicu, strateške one prelaze tunela, nego su jednostavno najkraćim putem došli do čovjeka kojeg su odlučili definitivno skinuti sa scene, jednog od vođa jedne od ovih komunističkih afganistanskih frakcija. Komandovske jedinice nisu bile prve dakle trebalo je pokušati, pokušali su otrovati Amina. Prvi put nisu uspjeli. Otrovali su njegovoga rođaka koji je bio šef tajne službe, koji je otišao na liječenje u Sovjetski savez, jer su kuhari bili, kuhar je bio agent KGB-a, inače jedan porijeklom iz Irana, dakle isto musliman. Onda je tu noć pred intervenciju, kada je ovo prvi puta prošlo, također su poslužili hranu i svi su bili otrovani, uključujući i Amina. Međutim, Amin je, njegova žena nije jela i ona je pozvala, prvo je rekla od tjelohranitelja da zabrane kuharu da napušta kuhinju. Pozvali su liječnike koji su bili sovjetski liječnici, koji ne znaju, iz sovjetske baze, koji ne znaju što se događa, i oni dolaze i ispiru Aminu trbuh i zapravo ga vraćaju iz gotovo otrovanoga čovjeka koji hoda u donjem vešu i sa transfuzijom ima uz sebe. Međutim, ne dolaze jedinice sovjetske iz grada, koje su također bile pozvane jer se pretpostavljalo da je bila riječ o diverziji. I u tom trenutku ovi oficiri koji su prethodno na aerodromu Bagram, koji je jedno 40 kilometara od Kabula, nakon što su obavili ritualno kupanje, obukli novi veš i tako dalje, idu u akciju koja je bila takva, filmska, u kojoj Amin u jednom trenutku govori Rusi će doći ili Rusi će spasiti, a njegov tjelohranitelj kaže pa Rusi zapravo napadaju. I on viče, navodno, to može biti malo filmično ovdje, on viče navodno nije moguće, i ubijaju njega i ubijaju sina. Ostali članovi obitelji su preživjeli, zatvoreni su onda poslije u taj notorni zatvor. I to je bio ručak u kojem je Amin slavio prvo otvaranje svog dvorca, odnosno restaurirao ovaj dvorac koji je poput Trakošća na visini, zidovi, zato su trebali... To su mu Sovjeti rekli, pomaknite se, bit će nas lakše braniti vas, tobože, a zapravo je bilo lakše napasti. Bakar on je već ranije to uređivao i on je 20. preselio u taj dvorac, 21. pošto je tražio i ovaj muslimanski bataljon je došao da ga isto štiti, pa su bila 3 prstena zaštite. Osobni telohranitelji u dvorcu, drugi prsten su bile muslimanski odred i treći su bili brigada njegova koja je također bila osiguranje. 20. je došao, 21. dolaze ovi i njega 23. sovjetski ambasador obavještava da će Sovjetski savez poslati ograničeni kontingent Crvene armije na pomoć i da će to krenuti 25. posle 15 sati i avionima i pješačkim marševima. I nakon tog telefona on je sretan da se to dogodilo. On obavještava suradnike, sve se odvija odlično. Zaboravili su ove stvari koje su mi mogli možda zamjerati. Amina su zapravo likvidirali, odnosno strijeljali pripadnici sovjetskih komandosa koji su u palaču stigli prerušeni u odore uniforme afganistanske vojske, da ne bi bilo sumnjivo, da bi gubici kolateralni bili što manji. I uglavnom cijela ta operacija je tekla na taj način. Da su munjevitom akcijom i sa tenkovima i sa pješaštvom izvana,
zračnim desantima, ovim transportnim avionima koji su slijetali u Bagramu, pa su tenkovi izlazili iz velikih transportera i odmah odlazili na položaj. I Aminova frakcija je praktički uništena u roku od 24 sata i na iznenađenje Amerikanaca, CIA, NSA, carstva američkog elektroničkog prisluškivanja, oni su to uredno sve obavili i kako su to sami navodili pacifizirali Afganistan, prestrojili vojsku afganistansku, upumpali u nju $1,2 milijardu sa novim oružjima i onda se u roku od tjedan, dva bacili u bitke sa mudžahedinima. Profesor Jakovina, jedno pitanje, naime, danas kada se gledaju razlozi zašto su Sjedinjene Države ušle u Vijetnam, sve se to čini nekako slabim prema posljedicama. 60.000 mrtvih američkih vojnika, milijuni ranjenih i ubijenih Vjetnamaca. Danas kada se gleda posljedice sovjetske invazije Afganistana, također sve te odluke koje su donešene čine se čudnim. Dakle, 15.000 sovjetskih vojnika, skoro 50 mrtvi, 50.000 ranjeni. Ono što je meni nevjerojatno da inače ti vrlo oprezni ljudi u sovjetskom vodstvu nisu konzultirali Institut za orijentalne studije Sovjetske akademije, da nisu konzultirali dio onog elite vanjsko-političke. Oni se odlučuju na nešto što krajnjoj liniji se zapravo pretvara u sovjetski Vijetnam. Zašto? Oni su se odlučili intervenirati protiv onog koji je bio toliko radikalno lijevi da bi ga trebalo zamijeniti s nekim koji je bio puno blaži, koji je bio popularan u jednom dijelu stanovništva, da bi ublažio te odnose, da bi se otvorio prema islamskim čak elementima do određene mjere, a da u isto vrijeme ne dođe do potpunog preokreta i da Sovjetski savez izgubi ikakav utjecaj u tome, jer će islamistički krugovi potpuno zavladati. Ima jedan element koji nije samo ideološki u ovom smislu. 1979. godine Afganistan je postao, Iran je postao prva zemlja u kojoj je pobijedio politički islam. Pakistan je zemlja za koju sami Afganistanci govore, to je umjetna tvorevina, s obzirom da su presjekli Paštunistan zbog Britanaca i tako dalje, koji se drži jedino zbog vjere. Pakistan je već tada s atomskom bombom, izvršen je državni prevrat u kojem je general Zia-ul-Haq došao na vlast i kojemu je ova kriza odgovarala, ali mu je odgovarala kriza jer je on ne samo pojačao svoj položaj, on je ojačao i zapadni utjecaj u Pakistanu i za svoj režim, što je zakompliciralo odnose za Sovjetski savez. Kad bi izgubili Afganistan, imali biste jedan pojas koji bi bio dijelom prozapadni, ali bi bio sav islamski. Sovjetske republike koje su graničile sa tim prostorom su imale najbrži rast stanovništva imaju ga i danas, mislim, u odnosu na ostatak Sovjetskog saveza. Do 2030. godine, otprilike, mislim, bi svako treće dijete u osnovnim školama bilo muslimansko. Da li je to bio glavni element ili ne, ali su mogli razmišljati nešto više strateški. Bio je slogan danas u Afganistanu, sutra u tvom stanu.
jer je tadašnja vlast u Jugoslaviji tu Brežnjevu doktrinu o ograničenom suverenitetu smatrali su da je na Afganistan navaljeno i zbog tog razloga, jer su Sovjeti su Afganistan su vodili kao socijalističku zemlju, koja je to čak i formalno bila od 1978. godine nakon onih prvih udara. Dobrom dijelu rukovodstva tadašnje partije i saveznih organa i po republikama nije bila neka velika podrška Moskvi i Sovjetskom savezu, jer su svi to uspoređivali sa Čehoslovačkom 1968. A s druge strane Tito je bio na kraju života, 79. I onda prijelaz na 80. I iza toga, kako se taj rat razvijao, kako su Sovjeti sve više zaglibljivali, to je briga u Jugoslaviji bila prilična. Ne moram vam reći kakav je strah 79. na Božić izazvala u Jugoslaviji, koja je bila isto tako socijalistička, isto tako nesvrstana i nije bila u sovjetskom lageru. To je izazvalo apsolutno uzbuđenje, tako da je 11. siječnja 80. godine, dakle 2 tjedna nakon intervencije, jugoslavenski vrh, a Tito odlazi u bolnicu, jugoslavenski vrh koji dakle nema centralnu figuru više na vlasti, poziva ambasadore, uključujući ambasadora u Sovjetskom savezu Marka Orlandića, na zasjedanje koje je tobože posvećeno prilikama u zemlji. Nije. To je zasjedanje bilo posvećeno Afganistanu i strahu da li će se sovjetska intervencija sada u ovim okolnostima preliti i na Jugoslaviju. Ja bih ovdje samo još dodao da nije bilo jedinstvo u vrhu, posebno vojnom vrhu SSR-a, da se napravi ta vojna intervencija u Afganistanu. I to pokazuje podatak da je, nakon što su na užem politbiru donijeli odluku da se ide na vojnu intervenciju i svrgavanje Amina, da su se prijavili na raport ministru obrane Ustinovu, maršal Ogarkov, šef generalštaba, zatim Ahromejev, njegov zamjenik, i general armije Varjenikov, koji su rekli da su protiv. Jednostavno su protestirali kod Ustinova. Ustinov je reagirao vrlo razdraženo i rekao: nikakvog razmišljanja, izvršavajte odluku politbiroa. Dakle, Sovjetski savez ima situaciju pod kontrolom, taj ograničeni kontingent ulazi u zemlju, 40 armija. Što dalje? Dakle, oni jesu dobili čovjeka, Babraka Karmala, koji će ih vjerojatno slušati, ali s druge strane dobivaju zemlju koja je već proteklih nekoliko stoljeća svim osvajačima bila problem. I što su im mogli reći, naravno, ljudi iz Instituta za orijentalne studije Sovjetske akademije znanosti. Što oni misle s tom zemljom raditi? Imaju li ikakav plan? Što dalje? Nastaviti kao da je ovo mali incident ili mi imamo nekakve planove? Gledajte, naravno da je postojao plan. Plan je bio da Afganistan ne promijeni vlast u smislu da ne dođu islamisti koji se počinju gomilati i da Babrak Karmal odigra igru kako su smatrali da bi mogao odigrati, da bi trebao odigrati. On je nažalost bio malo ljen, poput šaha Zahira, i nije se pokazao dovoljno kompetentnim s jedne strane. S druge strane, imali ste stranu intervenciju od koje su svi Afganci postajali alergični. I drugo, u tom trenutku kada je islamski val sa islamskom revolucijom, sa svim onim što se u Saudijskoj Arabiji počelo događati i tako dalje, Afganistan postaje ono što je španjolski građanski rat bio za ljevičare 30. godina. To su vikend ratnici. Dolazi se iz različite, je bilo zapravo obveza, gotovo je postala svakom muslimanu da se tamo bori, a borili su se onda protiv jedne nevjerničke vlasti kao što je bio Sovjetski savez. To je otežalo bilo kakvo razrješavanje stanja i to su prepoznali i vidjeli u Sjedinjenim Državama. To je postojala mogućnost da se vrati Vijetnam, odnosno da to postane sovjetski Vijetnam. Da, tu Kremlj nije razmišljao na tom planu da će Amerikanci ovdje žestoko krenuti. Oni su mislili zbog tih problema u Teheranu, zbog drugih problema, opće situacije, da reakcija Vašingtona neće biti takva. A Vašington je iskoristio da bi dao, i to je Brzezinski govorio, sad ćemo mi prijediti njima njihov Vijetnam. U Afganistanu Sovjeti nikada nisu imali više od 105.000 vojnika.
ali su imali relativno velike gubitke. Poginulo je 15.000 njihovih pripadnika oružanih snaga, sovjetske vojske, sovjetske armije. Od toga više od trećine elitne postrojbe, što pokazuje kakvog je kova bila i ova druga islamistički tabor. A s druge strane, ranjeno je preko 35.000 ruskih, odnosno sovjetskih vojnika i za rat Sovjetski savez je trošio otprilike 5 milijardi dolara godišnje i do kraja, dok se nije povuklo 89. godine, negdje otišlo na Afganistan 45 do 50 milijardi dolara, 10 puta više od onoga što su u to uložili Amerikanci. Napominjem da je u ovom ratu, koji je bio vrlo prljav, vrlo surov, da je prvi put došlo do reakcije i u Sovjetskom savezu. Formirana je nova jedna organizacija, udruga, majke afganistanskih vojnika, misli se na sovjetske vojnike koji su služili u Afganistanu, velika većina zato što su to morali, ali bilo je dobrovoljaca i borili se vrlo hrabro, ali nisu mogli parirati ustanicima jer su oni bili skloni i samoubilačkim akcijama, poznavali su dobro teren. Afganistanski rat u stvari je globalno najznačajniji, sa najznačajnijim posljedicama, jer posljedice te sovjetske vojne intervencije i tog rata osjećamo i danas, jer niko nije očekivao da će se iz tog rata izroditi u stvari radikalni islam i agresija radikalnog islama koja je došla i dovela do 21. stoljeće, sad već označuje 12-13 godina u stvari rat protiv međunarodnog terorizma. Zanima me, je li Sovjetski savez, vrh Sovjetskog saveza uopće mogao donijeti pravu odluku? Evo pogledati taj politbiro. To su sve stari ljudi. Brežnjev je na samrti, Andropov koji je tamo najpametniji, najoprezniji, ključni za donošenje te odluke, isto ima grozni problema sa zdravljem. Grubo govoreći, svi su oni pacijenti onog famoznog doktora Čazova koji se brinuo za njih. Je li uopće taj politbiro mogao donijeti pravu odluku? S obzirom da glave nije bilo. Brežnjev već godinama nije bio sposoban donositi odluke. Pa gledajte, oni svi su imali, odnosno to je veliki štab koji ima KGB. I Andropov i Ustinov su imali jako veliki broj svojih savjetnika i jako veliki broj ljudi, ja da kažem, ne samo obrazovani, nego kompetentnih. I na kraju krajeva vidite da su odnosno dva maršala, jedan general armije, javno, odnosno ne javno, taj običaj nije da tamo bio javno, nego su došli ministru i rekli mi smo protiv te gluposti da idemo i nećemo se nikad izvući iz tog rata, jer su znali šta znači ratovati sa gorštačkim narodom. Ali ti starci nisu slušali. Nisu slušali, sve stvari je otišla predaleko. Odnosno oni su svi bili u uvjerenju da će umjereni, jer su išli postaviti umjerenog Babraka Karmala, da će on smiriti situaciju, a da Amerikanci neće zbog svojih problema neće toliko financijski ulagati u taj rat i pomoć. I to je imalo određenu logiku, jer Amerikanci kad su im se Afganistanci nudili 50-ih i tako da nisu na to reagirali, ili su reagirali puno sporije i puno manje zainteresirano no što su reagirali Sovjeti. Sada u tom trenutku kada sad su oni ušli na velika vrata, to je diglo Pakistan jako, kao što je i zaoštrilo odnose između Indije i Pakistana. Kina se uključila na protusovjetskoj intervenciji, tako da je jedan lokalni rat u potpuno, čini se, siromašnom području postao ponovo velika igra. Imali ste i Kinu, i Indiju, i Sjedinjene države, i arapski svijet, i sovjetski komunistički lager na jednoj strani, odnosno umiješani u jednu priču gdje se bore ljudi koji su potpuno neobrazovani, koji zapravo, sve te izbjeglice koje dolaze iz Pakistana i tako dalje, i stvara se tu taj zametak radikalizacije i onako radikalnoga Afganistana, i to je baza budućih Talibana, s tim da su naravno mudžahedini bili ti prvi koji su se borili protiv Sovjetskog saveza, a onda su iza njih došli, neki su bili još radikalniji, a to su bili Talibani. Današnja borba protiv terorizma u startu krenula sa krivim pretpostavkama. Znači nisu se proučile antropološke podloge toga terena, nego su
talibani automatski proglašeni teroristima, što nije tako, dok to možemo apsolutno reći da to je Al-Qaida i sve njezini dijelovi. Talibani, oni su uglavnom većinski pokret paštunskog stanovništva, koji je njihov nacionalistički pokret i jednostavno to je sasvim druga jedna vrsta borbe u odnosu na ono što se trebalo primijeniti prema Al-Qaidi. Ono što je vrlo specifično, i sad je tu jedan paradoks ove cijele te misije u Afganistanu i obuke recimo domaćih snaga sigurnosti, jer Afganistanci tokom povijesti su dobili taj pridjev da su jedni od najboljih boraca na svijetu, jer su odrasli u strahovito teškim uvjetima. To su vrlo geografski, klimatski, logistički teški uvjeti za borbu i oni tu slove kao jedni od najboljih boraca na svijetu. Diče se time, oni su uvjerenja da su pobijedili u 3 britansko-afganistanska rata, da su uspjeli izbaciti Sovjete, da će pobijediti NATO, Amerikanci, sve ostale. I sad se postavlja pitanje, mi iz međunarodne zajednice odlazimo u Afganistan kako bi obučavali domaće snage sigurnosti u nekakvim tehnikama, taktikama, vojne borbe, a s druge strane oni su među najboljim borcima u svijetu. Znači tako da je tu jedan paradoks svega toga, a njihove borbe jasno da su vrlo često vrlo okrutne, jer tamo što je lijepo kad se mogu uspoređivati operacije, nema greške koje su počinili Sovjeti od 79. do 89. da ju nisu počinili savezničke snage skoro u potpunosti, a što je ljepota u proučavanju, što se prostor se nije nimalo promijenio, oni tehnološki nisu otišli nikuda naprijed, čak postoje ljudi koji su se tada borili protiv Sovjeta, sada se bore po istim modelima se bore protiv savezničkih snaga, jednostavno vrlo teško ih je pobijediti. Kad se brani kućni prag, kad se brani vlastito uvjerenje, sasvim je to drugačiji način borbe. Saveznicima je apsolutno neprihvatljivo poginuti u Afganistanu, dok oni zbog religije, zbog etničkog kodeksa, zbog obiteljske časti, smrt ne vide kao završetak života, je već jednostavno kao fazu u tome svemu i oni jednostavno na taj pojam života gledaju potpuno drugačije i potpuno drugačije se bore i jednostavno lakše im je umrijeti za svoju cilj u odnosu na zapadnjake koji to jednostavno ne vjeruju da je dovoljno vrijedno poginuti u Afganistanu. Imamo iskustvo Britanaca, imamo iskustvo Sovjeta, odnosno Rusa, a svejedno je Amerika ušla u rat sa Afganistanom i do dan danas nemamo mi neke pobjede dole. A pomaže i Rusija, pomaže čitav svijet taj međunarodni rat protiv terorizma u Afganistanu. Iz povijesti se rijetko kada uči. Možda bi trebali gledati ovu emisiju češće. Hvala vam lijepa na večerašnjem razgovoru. Bilo je ovo sve u trećoj povijesti za ovu večer. Slijedi film 9. satnija o sovjetskim vojnicima u Afganistanu.